با درود به بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی و بازم شالوگ خوجستم در روبروی شما عزیزان. ساعت به وقتی پراگده هست و من در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تازه رو میرسونم و یادتان نرود که 3 ساعت پس همه شما رو بازم در برنامه خبری منتظر خواهم بود با گزارش‌های روز از تاجیکستان و جهان. و سراول من شروع میکنم دوستان عزیز از موضوع پروازها که برای شما خیلی مهم است و پیوسته در این باره از ما سوال میکنید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که 29 و 30 می سال جاری توسط پروازهای چارتری در مجموع 680 شهروندان تاجیکستان که سندهای ضروری را برای سفر داشتند از روسیه به وطن آورده شدند. به قول منبع در این 2 روز هواپیمای اورالسکی اویالینی 49 تاجیکستانی را که طی چند ماه اخیر در مرکزهای نگهداری موقتی شهروندان خارجی روسیه قرار داشتند از مسکو به دوشنبه برگردانیده شدند. با پروازهای مذکور اینچنین 13 جسد شهروند کشور به وطن انتقال یافتند. در مجموع جسدهای 58 مهاجر فوتیده را آوردند. وزارت تاکید کرده است که جهت اجرای دستور پرزیدنت تاجیکستان اوید به تطبیق نقشه تدریجاً و مرحله به مرحله برگرداندن شهروندان عین زمان امکانیت انجام دادن پروازهای مخصوص به و از فدراسیون روسیه همین گونه دیگر کشورها از جانب شرکت‌های هوایی وطنی مورد کاربری قرار دارد. روند بازگردانیدن شهروندان از خارج به وطن به فراهم آورده شدن شرایط لازم از جمله آماده بودن جایهای کافی برای کرانتین یا مراقبت طبی آنها در تاجیکستان وابسته خواهد بود. در عین زمان سفارت تاجیکستان در روسیه با پخش یک اعلان به مهاجران مراجعت کرده است. سفارت میگوید روزهای اخیر از طرف بعضی شخصان منفعت‌جو و غرضناک درباره آنکه گویا توسط نقلیات زمینی از جمله اتوبوس‌ها سفر نمودن به تاجیکستان امکان پذیر است میان شهروندان معلومات بی‌اساس و نادرست را پهن کردند. همچنین حالت‌های مشاهده شده است که نفران طمع‌جو شهروندان را فریفته نموده برای سفر به تاجیکستان از آنها مبلغ گرفتند. بنابراین از همه مهاجران خواهش کرده شده است که با معلومات شبهه‌ناک و ناسنجیده باور نکرده از سفر به سمت تاجیکستان توسط نقلیات زمینی، اتوبوس، تاکسی و هر گونه ماشین‌های دیگر خودداری نمایید. زیرا سرطای دولتی میان روسیه، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان با مقصد پیشگیری از اپیدمی در نتیجه سرایت کرونا ویروس به وجود آمده هنوز هم بسته می باشد و وارد شوی به قلمرو دولت‌های مذکور از جمله توسط واسطه‌های نقلیاتی منع است. باید در تقویت این گفته‌ها برای شما بگویم که بینندگان عزیز ما نواری داریم از مرز ازبکستان که چگونه شهروندان تاجیکستان چند روز باز در آنجا آواره هستند. همین گونه ما از شما پیامک‌های زیادی دریافت کردیم که میگید شرکت‌های پیدا شدند که برایتان بلیط‌های هواپیما رو به تاجیکستان پیشنهاد میکنند. به هیچ وجه بلیط نخرید زیرا مهلت برقرار شدن پروازهای منتظم معلوم نیست. خود را به دام فریب ناندازید. اگر خبری در این زمینه شد ما حتما برایتان میگیم از این رو خبرهای رادیو آزادی رو گوش کنید. در واقع سفارت تاجیکستان در امریکا تلاش دارد در همکاری با دپارتمنت دولتی روز 5 ایون از واشنگتن به دوشنبه پرواز مخصوص را تشکیل نماید. پرواز توسط اروپا صورت میگیرد و نرخ بلیط $1657 مقرر شده است. برای کودکان باشد $1303 می باشد. سفارت کوشش دارد که برای شهروندان تاجیکستان پرواز به طور رایگان صورت بگیرد ولی یک طلب سفارت این است که خواهشمندان پرواز باید $500 پیش پرداخت کنند. این اقدام به خاطر پیشگیری شهروندان از نامنویس نمودن و بعداً به فرودگاه حاضر نشدنشان بوده است. زیرا در پرواز قبلی 20% شهروندان نامنویس شده به فرودگاه نآمدند که این باعث از دست دادن امکانیت سفر برای دیگر خواهشمندان شده است. باید گفت که مبلغ پیش پرداخت در فرودگاه به مسافران بازپس گردانیده می شود. در ادامه موضوع مرز قرار است امروز مرزی بین ایران و ترکمنستان که بنابر پاندمی کرونا ویروس بسته بود باز شود. در این باره سامانه اینفوآباد.com با تکیه به نماینده رسمی بخش گمرکی ایران روح الله لطیفی خبر میدهد. در این خبر آمده است که هنگام حرکت نقلیات توسط مرز تمام طلبات بهداری رعایت کرده خواهد شد. لطیفی گفته است انتظار می رود که داد و گرفت تجاری ایران با افغانستان نیز در روزهای نزدیک از سر گرفته شود. طور نماینده گمرکی میگوید افغانستان حاضر است خط‌سیرهای ترانزیتی ایران، افغانستان، تاجیکستان و ایران، افغانستان، ازبکستان را باز کند. مقامات ترکمنستان تاکنون ادعا دارند که در این کشور یگان مورد گرفتاری به بیماری کووید 19 ثبت نشده است. همزمان با این برای پیشگیری از کرونا ویروس کرانتین جاری شده و ورود به این کشور محدود گردیده است.
дар ӯзбекистон низ аз имрӯз туризми дохилӣ дар минтақаҳои сабз ва зарди ин кишвар барқарор мешавад. Дар ин бора қарори Шавкат Мирзиёев, президенти ин кишвар, ба тасвиб расидааст. Ба бахши сабз минтақаҳое дар Ӯзбекистон шомил шуданд ки бемории коронавирус дар он ҷо сабт нашудааст. Дар бахши зард бошад чунин беморӣ будааст, вале дар муддати 2 ҳафта ягон ҳолати нав ба қайд гирифта нашудааст. Дар қадами дуввум Ӯзбекистон нақша дорад рафтуомади сайёҳонро бо кишварҳое ки дар муқобила бо коронавирус муваффақ шуданд роҳандозӣ намояд. Ӯзбекистон ба сайёҳони хориҷӣ иҷозаи вурудро ба қаламрави кишвараш дода барои ҷалби ҳар як сайёҳ ба ширкатҳои ҷаҳонгардӣ $15 пардохт мекунад, ба шарте ки ин шаҳрванди хориҷӣ на камтар аз 5 рӯз дар Ӯзбекистон бимонад. Эҳтимол меравад ки шумораи сайёҳон дар Ӯзбекистон дар соли ҷорӣ 500 000 нафарро ташкил намояд. Тибқи омури расмӣ дар Ӯзбекистон 3463 ҳолати гирифторӣ ба COVID-19 ошкор шудааст. Абдулло Ғурбатӣ, хабарнигори Азия Плюс, ки рӯзи 29 май ҳангоми таҳияи гузориш аз маҳалли офатзадаи ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон аз ҷониби афроди номаълум латукуб шудааст, мегӯяд гузориши Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар бораи ин воқеа асос надорад. Дар гузориши вазорат, ки рӯзи 30 май дар сомонаи он нашр шуд, гуфта мешавад, рӯзноманигор бархилофи хоҳиши сокинони ноҳияи Хуросон ба дахлнопазирии хаймаҳои зисти муваққатии онҳо эътибор надода, хост ворид шавад ва ҳамсару фарзандон, алалхусус ноболиғон, ки дар хаймаҳо буданд, ба навор гирифта гузориши ҳангоманок таҳия намояд. ӯ инчунин дар вуҷуди сокинони аз офати табиӣ зарардида ҳисси норозигиро ба давлату ҳукумат бедор карданӣ шуд. Чунин рафтори хабарнигор ба сокинон хуш наомад ва онҳо Абдуллои Ғурбатиро аз хаймаҳои худ дур ронда нагузоштанд шароити зисту зиндагии онҳоро халалдор ва расонаӣ намояд. Абдулло Ғурбатӣ бошад ин нуқтаҳоро рад карда гуфтааст, латукуби ӯ дар ҳоле сурат гирифт, ки ӯ ҳанӯз ба хаймаҳо наздик ва бо одамон ҳамсӯҳбат нашуда буд. Азия Плюс, анҷумани миллии расонаҳои мустақил, созмони Хома, эътилофи бонувони журналист ва 7 рӯзноманигори тоҷик рӯзи 29 май гуфтанд, бепосух мондани зӯровариву хушунат нисбат ба рӯзноманигор аз сӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид ба озодии баён талаққӣ шуда, боис ба латма задан ба обрӯи давлат ва ҳукумати Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мегардад. Абдулваҳоб Искандарзода, як генерали собиқ ва бознишастаи тоҷик ва аз раҳбарони пешини раёсати умури дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар синни 63 солагӣ даргузашт ва сабаби марги ӯро низ бемории COVID-19 медонанд. Яке аз ҳамкорони Искандарзода рӯзи 31 май ба Радиозодӣ гуфт, қариб 15 рӯз дар хона бемор буд. Ба қавли мусоҳиби Радиозодӣ, зоҳиран вируси нав ба Абдулваҳоб Искандарзода ҳангоми ширкат дар маросими дафни бародараш Абдусалом Искандарзода, сардори собиқи раёсати бозрасии давлати автомобилӣ дар минтақаи Кӯлоб сироят кардааст. Ин афсари тоҷик тақрибан 2 ҳафта пеш даргузашт. Абдулваҳоб Искандарзодаро соати 6 субҳи 31 май дар оромгоҳи рақами 2 дар Кӯлоб дафн карданд. Табибон доир ба сабабҳои марги генерали тоҷик чизе нагуфтанд. ва Делим Ҳезер, намояндаи созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар умури озодии баён, аз қарори додгоҳи олии Тоҷикистон барои бастани сомонаи ахбор дар ҳудуди кишвар ҷиддан ибрози нигаронӣ кардааст. Вай 29 май дар изҳороте гуфт, аз маҳдуд кардани дастрасӣ ба сомонаи хабари ахбор дар қаламрави Тоҷикистон изҳори нигаронӣ мекунам. Делим Ҳезер гуфт, ба сурати давомдор маҳдуд кардани сомонаи хабарӣ дар интернет нақси ҷиддии озодии баён буда, аз чорчӯби дархости аз сомона бардоштани матлаби мушаххас хеле фаротар меравад. Ёдовар мешавам, ба назар гирифтани асли таносуб ҳангоми қабули ҳар гуна қарори марбут ба озодии матбуот муҳим аст. Додгоҳи олии Тоҷикистон дар оғози имсол сомонаи мустақили ахборро, ки қароргоҳаш дар шаҳри Прага аст, ба рӯйхати вебсайтҳои мамнӯъ дар кишвар ворид кард. Мақомот торнаморо ба он айбдор намуданд, ки гӯё ба созмонҳои дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ва паймони миллӣ эътилофи 4 созмони мухолифин дар Аврупо хидмат мекунад. Мирзои Салимпур, муассис ва сардабири ахбор, гуфт, сомонаи зери раҳбарии ӯ ба ҳеҷ созмон ё ниҳоде тааллуқ надорад ва бастанаш як амали ғайриқонунӣ ва ҳамлаи рӯйрост ба озодии матбуот мебошад. خب بینندگان عزیز، در این چند دقیقه من خبرهای تازه رو برای شما گفتم و اگر میخواهید از نوگانی‌های از این بیشتر با خبر باشید، پس بعد از 3 ساعت دیگر ما شما رو در برنامه خبری رادیو آزادی منتظریم، در همینجا در آزادی ویدیو. تا آن دم خدا نگهدارتان، به خود را احتیاط کنید.